Ni mwihoko wakwa no uthiete na mbere na kwirorera Kiheo Television na iri kwihada wega thaa imwe cia hwaini mahinda mangi mega turanyitanira ni undu wa mohoro ma Kiheo kabiru na njira itiranite ta uria tukuhaririirie. Naam, karibu thigiria giti giaku no tege matu maku ta bawa tutwarithane nawe ikinya gwa ikinya o ginyagia mahinda ma gutiriha ndire wika no iri turateithania na memereke na njira ya ciiko na ketago Lorina Wamboi jetago Francis Wairura na turambirire na ripoti kuma kuria kanitha-ini wa ACK ni St. no koroma kiarinaria maundu ni matiganite megi ohoro wigi uthi wa nambere. President akureto Kituwi hari icira riake ria guthurima tabarira itiganite iria ni cia uthi wa nambere. Hata zile sehemu mimi sijapigiwa kura nyingi, mimi nimepanga mambo ya maendeleo kila sehemu ya Kenya. Tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, tutembee pamoja. Mungu ataamurisha baraka juu yetu na nchi yetu. And that is why I have made a commitment that we are going to work with everybody in the Republic of Kenya. Ndio nikatengeneza serikali ya broad based, kuunganisha Wakenya wale wote ambao wako na nia ya kufanya kazi pamoja. Of course, huwezi kulazimisha mtu. Kuna wengine wameamua ya kwamba hawataki tufanye kazi pamoja, na hiyo ni uamuzi wao. Lakini mapenzi yangu na mapenzi ya Mungu nikiona ni tufanye kazi. Na kuma kaunti-ini ya Kitui riu reke twerekere ginyagia kuria kaunti-ini ya Narok. Thutha wa atongoria kiama kia DCP guthi na mbere na gukorwo makiregana na uhoro wigi unyitaniri na mwaho wa Linda Mwananchi, riu na watongoria kiama kia Jubilee ni mathiete na mbere na gukorwo magikaribisha arunao a mwaho wa Linda Mwananchi hari kiama giki na gukorwo makimera ati makorwo mari na unyitaniri. Makiaria mari mwena wa Narok oho mathiete na mbere kana mwandiki munene wa Jubilee Moitalele Ole Kenta aroiga ati oni mehaririirie gukorwo makirutithania wira na atongoria ciama ciothe guku bururi-ini gutari na muthutukanio. Leadership yetu iko na shida. Resources zetu hatutumii towards to develop county yetu. Kaunti yetu haina dignity ile ambayo tungependa. Na nikiongea hapa, mimi ni mwalimu na ni mzazi, na hata mimi miaka yangu imesonga, lakini tungependa vile tunapoendelea ku-age, tuone kaunti ikiendelea vizuri, tuone watoto wetu wakiishi vizuri, na tuone ya kwamba kuna matumaini ya kesho. The people of Narok together with the other Kenyans in deciding that we want a very good country. We want a country where our children get a chance to realize their dreams, to live in peace and to prosper, not a country of one or two individuals. We as Jubilee are saying, we want Linda Mwananchi wakuje tufanye kazi pamoja. Kama mtakikani mahali ingine, sisi Jubilee tumewa. We are accepting you and we are welcoming you with open hands. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. Na tukimurika ripoti gigie kuhukia wiki na eni ati ekwirwo mugwanja mathiete na mbere na gukorwo mahingiirwo ni maabitha a borithi na ni mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu thutha wa kunyitikana na lita 13,200 cia njohi ya ethanol o ũndũ ũmwe na bagiti iria ni cia thigara.
Kuringana na ruhonge rwa maabitha utwire rwa DCI maroiga ati indo icio go stikinyanĩire ikiro iria ciagĩrĩire na nĩkĩo kuma muthenya wa rucio kwirwo ya matanyĩte gukorwo magikinyo mbaũ-inĩ nĩguo gukorwo magicokia thitango kurerĩkana ati maabitha makoretwo magitabania mũngũrũrio wa kuhĩtana na ekina yaya na gutigĩrĩra ati nĩ makorwo makihukia ciĩko cia kuhotoma kwa ũgitĩri o ũndũ ũmwe na ekina gwĩkio ngono. Tuliweza kushika ethano kwa area ya Umoja ambao tuliweza kupata drum 66 ambazo zilikuwa kwa kiwanja fulani ambayo hiyo kiwanja akijafungwa ni kimekuwa tu sealed but the compound is empty. Tuliweza kupata lori mbili zikiwa na hizo drums, halafu kulikuwa pia na sigara ambao ni za export ambazo sigara zilikuwa ni 17,640 na zote tuliweza kusileta hapa station. Alafu ukijaribu kuangalia those 66 drums za ethanol inakuja kitu kama liters 13,200. Nao hii ilikuwa katika hali ya kupeleka mahali fulani ambao bado hatujajua sahihi, lakini tunaendelea kufanya uchunguzi tuweze kujua hasa hiyo ethanol ilikuwa inapelekwa wapi. Na tukimulika riboti ngeni ati mbeũ njĩthĩ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu marathi na mbere na gũkorwo makĩhĩmbĩria kothi cia moko makiuga atĩ mawĩra ma wabici rĩu matironekana. Makiaria na ceceni ĩno aingĩ ona ningĩ marongoreirie gũkorwo makiruta wĩra nja ya bũrũri wa Kenya gatagatĩ ga kothi iria irathi na mbere na kũrĩ kĩhĩmbĩrio nĩ kothi cia mahiga, kothi cia mĩberethi o ũndũ ũmwe na kothi cia mbaũ hamwe na gũthondeka ngari. Nayo thirikari ya President Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto ĩkoretwo ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere ũrĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakorwo ĩkĩagĩrithia mathukuru marĩa nĩ magũthomithia kothi ici. When I first came to this company, I was a bit scared because I was the first lady to be employed, and being the only lady in a male-dominated field is a bit tricky, but I got a very welcoming environment and they were very nice to me. It impressed being here. And so far it has been good. They have been showing me so much. They have been pushing me to learn so many things. The main aim is to ensure that each and every learner realizes their potential, uses it to the maximum so that they are able to achieve their desired career goals. So the advantage of this technology, we have what we call an O-class. This one will give you 100% concentration without external disturbance or other disruption. You concentrate, and as far as safety is concerned, number one safety thing, or for us what we normally consider is a safety for a student or other safety for our trainee. So also this virtual reality technology will give you an aspect of safety on how you are supposed to handle external pressure when it comes to hazards control, when it comes to incident control, when it comes to your personal safety, when it comes to the PPE or other personal protective equipment usage. You get to experience whatever you're going to do in the workshop, the actual welding in the workshop. So VR, it really helps because it reduces the time you're going to use in the workshop because you already find the workpiece set there. You just choose the metal you're going to weld and you set the gas, those parameters you've been taught in class. Na thutha wa kwamũkĩra riboti yo reke twambe tũikirie oro hanini tu na nĩ tũracokereria.
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Hena we uria wari we wiritu karia kari very ambitious no cio nowe mutumia ratwenda gucokia tumwire atiriri wende no cokererie kwimenya kuu twaririe uhoro waku umenye value yaku umenye wendaga gutuika ki ucokerere uria we wari. Divorce ni kindu it is there, it is real, it is something real. No hindira andu matigana ri ni ukoraga ati kwina ungi wahwena nginya tangiruga nginya mutwe tondu wakiugo tu gutigana. Ciana no kinya cikamap nondu mubango mwega wa kumenya baba wawe guikara atia. Likewise mutumia riria atigwo ni muthuri ni reke njuge mutumia wa ndigwa ni ahotaga guikara maundu-ini na raini-ini njega gukira muthuri. Muthuri uyu ni arariha nyumba, muthuri uyu ni ararihira ciana school fees, tondu those are the basic need. Nduri handu ngiurira kuriha nyumba, nduri handu ngiurira kurihira ciana school fees na irio. Koguo twambe tuiganire kugura irio, rent na school fees. Maya mangiri tiga kuhanyukia muthuri. Shararuku ukireherwo ni Wanjiru wa Waithaka, mwambiririo kwambiriria thaa 2 cia hwaini. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva agikiro kia iguru mari na wĩigĩrĩrĩki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorofa ya 5 barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria kurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia 5. tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaingira kivirereki theinie wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW. Mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wagoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru, ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake. Guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na macini cia kiu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia na ta German.
marihi maibashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo tucerere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mugwanja kifugo imwe ithatu kifugo mugwanja imwe niyo 0701 300 071 wehike mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Naam, karibu nitwacokereria hari kireka ria keri na ria muthia. Ruhonge rwa kuramata ng'aragu nirurikitie kuruguria barothi wa thayo uria ni muhanyuki wa mahenya ma ng'endo Daya Daniel Obenyo. Riu thirikari iroiga ati igukorwo ikihuthira Obenyo hari counties cia Samburu odumwe na Baringo kana rugongo rwa gitaro kia Rift Valley na kuria maita maingi gukoragwo kwina ng'aragu odumwe no kia kuririkana ati kimanjika kiria gigutwika ati ni kionganio ni giguteithiriria hanene hari uhoro wigitabarira cia mai mwena wa Samburu odumwe na Baragoe. As we unveil our ambassador today, the main thing is about two things. Vitu mbili. Ya kwanza ni amani. Ndio ili weze tukuja pamoja kama watu wa the four counties, tukidumisha amani, tunaweza kufanya mambo mengi katika hizi kaunti zetu. Sisi ni wafugaji na shida kubwa ya wafugaji ni mambo ya amani na mambo ya drought. Hizo mbili zote ina address the theme ya leo katika hii road race. The theme ambayo tuna address hizo mbili. Tuko hapa kwa hii mambo ya road race on two issues. Tunajaribu tunalete community ya Meru, Isiolo, Samburu and Laikipia pamoja. Hii area tumekuwa na mambo ya insecurity for many years. Serikali imefanya na saa hii mambo iko sawa. Lakini tunataka community wakutane pamoja, wa interact pamoja, tukimbie pamoja na sport inalete watu pamoja. Kwa kuleta sisi pamoja tutahudumisha amani. Tutaongea tukikimbia. Tutachukua mobile number ya mwenye mnakimbia na yeye na baada hiyo hata tutakuwa na relationship. Ya pili, tuko na mradi 4 ya maji. Kwa hiyo county 4 ambayo nimesema Isiolo, Samburu, Laikipia and Meru. Ambayo ile pesa tutapata itaenda kwa hiyo mradi 4 ambayo itasaidia watu wetu wa mama wasiende distance mrefu. Na tukirikireria na rugano kuria county ya Vihiga ni ati muingi county ya Vihiga riu uraikara wina wagago munene na ni kumana na uhoro wigitharikira cia mahinda kwa mahinda iria ni cia ngui. Riu kuririkana ati ona kuri no unyihu wa dawa cia kurigita murimu wa kuruka kwa ngui na gwakirikana ati mwena wa Vihiga makiria mandu 300 ni marikitie kurumwo. Oho kuririkana ati guku bururi-ini wa Kenya guothe andu 56 mane kurakana ni marikitie kurumwo ni ngui. Umbwa ya jirani ilitoka kwa boma yao ikakuja kunifamia. Mimi nilisikia tu meno ikaingia tu putu. Nikainamisha hizo nyasi. Nikasimamisha, umbwa ikatoka mbio. Kutoka mbio inalia ikienda kwao mahali wenyewe wanaona. Mguu ndio hiyo imeanza kufura. Sasa natiendechera. Sasa ni kuinua mguu juu kama kiwete. Nilivumilia Mungu nikameza na Panadol painkillers. Asubuhi nikaamukia hospitali yetu hii kubwa zaidi Kenya, West Bunyoro Vihiga County, Ipali. Asubuhi at least nipate
dawa. Pale nilipata watu wako, kaenda Simpson, wakaniambia ugonjwa ni gani? Ugonjwa ni umba imeniuma. Ugonjwa imekuuma, hapa hatuna dawa. Jamani, na venye nimehangaika usiku wote, maumivu ya umbwa, maumivu ya nyoka, hizo ni vitu ambazo utakani uchukue hata 24 hours. Ameumwa na umbwa from 2025 to 2026 financial year ni more than 56,000. Same period ya from 2025 to 2026 financial year, watu ambao wameumwa na umbwa katika kaunti ya Vihiga ni more than 300, around 307 people ambazo cases ambazo zimekuwa reported katika health facilities. Pate anti-rabies huwa inaanza kuonyesha dalili zikiprogress polepole. Na riboti yo kuma Vihiga niyo akorwo igitwikirira gaturumo ka mohoro maria tuma namo ni ngatho cia mwanya kuri timu yothe ya akorwo igitigirira ati mohoro maya ni makorwo megukinyira na njira igwete. Diuma Wika no ituma na memereke na njira ya kwetagwo Lauren Wamboi. Ni njitagwo Francis Wairura. Tutungane nawe rucini rwa tene kuma thinacara thini wa tabarira ya gugithireruka na ni Ngai witu atukinyaniria. Geno tuko wina thayo.